fit any assassin din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha my sister me YouTube no baby am hwe bi am change afro and maba too much GH. Share na prophet kumichacha me so me hwe. Aqua Bastronco and Comal Subway, so wajibre eshe to my GH so. Nana ama owuswa enemy na midina kwenye imu. Ama obibia afishia pa na nyame my na afe enkwa pro emetu afi bebre so emra mesa yewo enko. Na ebre training issues bena mede ebeso mo ewo kwan stronko kra so. Nebusia for cases ahodo na aba bonten efa journalist ahodo a for abomo entrene efa womo dwumedi a womo edi ye during the election and after the election na ensem no akwa matese drada Angel Broadcasting Network journalist awoda morning show ano Captain Smart akonforemfo ebura ni fie amatese ne car Stewart Mirror se won cars miensa hunya no womo enya kwan etutu edekwan na biem so womo ese eja letter womo etrode to say onkoso en support NPP na ebiem no womo besa asa womechi aba befa enkaya womo eja ewechire na eyi eno esinchen so ebiem so no journalist Manase Azure so wo be posti emailer obi edi asena tese no so emuno death threat ensem atese nipa woto wasumkra wa mu yenku kra na wa ankase mu wuwu mu no no bi ene yetrogu email mu edi esen no na mo abo be kai so a efia pokua dodo na enim no as Vim Lady of UTV so the betu just said 2 days and debi a etwemnie no enkofo bi enkofo mienu eba UTV aso ye se nka wombeku wo journalist amatese wonu emu no we receive death threat amatese Kevin Taylor so ebe confirm say obewu within 2 weeks ewo onu ankasa na video so na say entrena ekoso eko editia journalist no eno na sabre ama Minister of Information Honorable Kojo Opon Nkrumah ayeni enim se biem so sa journalist no oba politabeka say ensem ekoso de nyane papa mu kra odi ya ofa ensem na wan pa na akwa ti se de wonu emu no wotenka wonu mu atenka no wonu mu aka se wonu emu krapo na sa ensem no eko edema ninti wode mpa ye shronko na airtai enkofo miensa ne omo afofro kanwa womo enya death threat no wode mpa ye na airtai womochi na ebiem so no wo stress a police for ebeye ntempa no ma ye nhwehwemu adomo suko no mode ensem no de womu bia betu dwase na be ya enkofuku a wo mabom trim posta akwan no so no emmemu sa efama na ensem we wode to dwa ewo ne Facebook page so ebusa for mompene me na menkenkan no send wode etu dwa no emfa ensomo say it is of critical importance that our security agencies get to the bottom of this complaint and use all the legitimate means at their disposal to unmask the identities of the culprits, whatever their motives, and arrest and prosecute them with speed. Ghana's enviable reputation as a protector of journalists' rights and freedom must be preserved. Manase Awuni, Captain Smart, Efia Pokua my thoughts are with you. Nature say and sama wodi etu dwa eno no nature say otumu say the ekoso no ha ne pa enye ne papa mu ane saninti wa che na dwe e dia fa no ni nyemu no say no kan woni nsem ne mu no security agencies womo momodia na Bible biara ehu hia bia no won fama na enko ete se de bre bia etwem Ahmed Swale a wono nso eka Tiger Eye investigative journalist edwumekuo no ematese ne dwumedie mu okoye investigations bi ede efa Ghana Football Association na tese enko wie chire no womo etimi eje ne nkwa efini so abesi ene yaye mu hwehwemu so yenya hu spumasi bre no ehu be hia pa se sa bre ya womo da so ate nkwemu ena mo benya hu Bible bia womo nya bi na tese womo nkwa no yetimi a preserve dan se ye betwen na threats ahodo akọ ede eti omo na tese abemu na afide enko bi echie no investigations ede be che womo a womo edi bone na tese akoye
kokwasa na ye ko na ye ba na te se enche crampo na case no aye dead case ate se ye hu nipa ko a wota echire edi ise adwuma no nti ehu be hia sa na eye honorable upon Nkrumah wode abetu dwane nka security agencies no mbeti a Ome sorry entempa so no ma sha se wo mo dwuma de si wo mo bo eye nswamtwofo we enho ban na tese bone na nkofo ede etu dwade atere wo mo no entimi emmemu sa na ne niam no enye sa krampo na sese emma because Ghana ha say no ye ni hwe krampo no ye wo emra na emra ba ko a eye adwuma pa tese nkofo agye tum e wo man mu any freedom of speech na no krampo enema kwan ema eye journalist fo eye adwuma e wo man ma tese wo mo etimi ye nsem hwehwemu de wo mu bia ehita sem bia won sem mechi bia no won tie mu hwehwemu na tese wo me serve on my money with information ninti so wo ye na dwumedie se eye journalist a tese eno no ye ne career wa ko school I suen wa de no de ye adwuma na enu nti obi be fa no ho tan se asem o kan no to aso amana na se ne bo anye so na nti obeku na tese eni ni kwan mu se doctor adwuma se obi sa yare won timi nka se o yare no ntimi ansa no ye ntenu ntu be gina so ekunu da bi eye adwuma wo ye se enye obia ene beto na koma so enye obia ene beje atum santi sanko yi amawa enkyere se na adwuma no wanye ye ntebe ya yenhwe na ye sakramfi wo ye wo mo abo mutirim pa na se wo ne eye journalist fo no enya esanse eye abato ni mu nsema no mbese wo mo nti amfo ma no eye information mo de betu dwa no wo mo nya de wo mo peti enti na nti wo ma fo mo tan a wo mo pese wo medi wo mo bone no wo mo ensese mfi we sanse mra ema wo kwan so wo metime di wo mo dwumadie no obi aso wo kwan se obetimi akasa edi afa de koso ewo man mu nti ye mfasa asem no entu yetim na eye sena eye honorable upon Nkrumah aka no ye mfasa anya adwuma na oye ne bia ambeto oman medi besi a wadwenkyere efa ensem yi hu no bomodi an efa som ye ewo ye comment section ebiem so no share video we on all the social media platform follow ye ewo Instagram and Twitter at toomachgh_, Facebook also toomachgh nana ama owusu a enemy de nyame ya aduma di eshabim subscribe someone subscribe ya makramo the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura